Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Jantia Students Union ha ka Sautrik Unailur Azab Pesan kala IT da ka dorkhas ha ulat ka jela UCH Vijaya Shankar ban pensengau halo ka jingdawa ban pelong ya ka Jantia Hills kum ka Summer Capital kenang ban kentiu ya ka roi ka par hari lum Jantia. Ha ka jing kren bikra patai kubor u President Jong Kaseng u ba jer som shilau laong balada ka sorka jela kalashna ya ka Additional Secretariat hari lum garo ban penyajan shikipat ba ya ka sensyar ka khadar ka deiru ban le kumju ya ka rilum Jantia namarba ka donkam ya ka roi kapar ka sengra pensingawru haulat halo ka jingdawa ya ka inner line permit bala menjur da ka ying darbar thau an ka jella ha unok pra arajar khakhandai ka barang sakut hapo ka almari jong ka tenat kampo yeng ka sarkar pedeng hadu menta Mentakesni ngi nagaliang jongga Jantia Student Union ila yo appointment ban gendo yo governor hang ne po Raju Bahawan ke jingendo jongi mta yo governor kalong hakila kalor kilai tuli kimat ki mangin galiang jongi hi pensnya ho governor ini kimat kilong kumne kamat benengkong ngi keren gedai ba pelong ya ke jowai kom ke Somar capital jongga state ta ki ai ki bental ne kita kimat ki bangi ya keren mentakesni kalong ba ikwak ban pentips pait ba nadu bayo ya ke state akar pawai terik senam nak kendai spanya bawar ikan mau baik nadu kita por idon baik tangkilai teli kijai bundreo nadu ke kasi Jantia Badgaro hade nang tu ikwa roban pentip kejing don jong ini kilai teli pelong ya ke state jong i mentah skawai ke bentaro ke bangi ikwa man pelong ya ke jawai kum ke Somar capital kedai baik bangi kan mau ba ke Jantia kedai ke first district apo ke state jong i Haka arpo arterik ubanai Februari katandai spanya po arngi yo iga district Jantia. Jawai kedai ke district ke Benengkong, jawai kedai ke headquarter Benengkong ai jonga apo district Jantia. Skawai ke bentaru ngi perkat ba ngi don ya ke jawai autonomous district council do katandai spa ndriu posau. Jawai subdivision ro kedai ke wai ngi benta, kedai ke wai ngi division ke Benengkong ai apo United Kasi Jantia district. Halor kini kimat ngisnyaw ba tada ka garo idowa banyo iko winter capital ngiru ginong Jantia ngidon gahok banyo iko Somar capital kini kimat kilong ba kemat ngi kendu yau governor mentakas ngi sekawai ke benta balengi dawa ban pelong iko jawai kum ke Somar capital dan wipai na po sa tay tanap sa time Jantia dan wipai hagaliang ga jingnang jing start bidang duna ba tang kawai ke government college apo kyang nang ba idon kini kekiang nang ba government college itip hadu arts pa lai spa ngut ki kena idang song kelas ke ke government college haoit ke idon ke jing dawaru ban penyo government college support is Jantia hadu menta neliang ke government kampat ai kata rengipai hagi health sector idang duna ke hospital idang duna ke facilities idang duna ke wegi department ke bandon apos hospital ibri jongi hapan lech duk sherlong go tinis ke wegi man lech sumar namangim don kita ke special litis kibabiang ngimdon kita equipment kibabiang hapo iga Jantia hapo Jantia te ke bangi pelong ngi bandawa de gini ki benta bangi kwa bagan galiang juga sorkar lada ka ai ke garo banlong kum go winter capital ngiru idon hok ban yo iga Somar capital da Jantia ngan yeto ifi adu menta ngi contribute kumbalai 5% to state economy Jantia kedai kajaka ka papumi adu nyau 4% udah yang habagari jongi na po jatai sa Jantia ka contribute shibo ni ka sorkar jongi balai pat ki development to divert by sa po garo lenis po kasi tingiro ngi snyaw balaga sorkar kadai kamdai ban nyau siliang kemat halor kini kimat katai kadai ko bentag mi kren mat governor menta ka singi yo ya minister trade apo Jantia ila jande ban snai ke minister trade Nrangi pait pat sepo garo gelayo sendon daga additional secretariat. Kasangsiyon gala apo hado cispa san penriu kurut. Kaga bau chief minister bodom romla da plio mau nong rem. Kaga kat kendai teri juna news nam arjar arbosan. Te ngapait ba chief minister uang ba kani galong kejing angnut jongi pait ba kathain garo. Hatu
Chief Minister ki Cabinet Minister ki perkat pat ki jingang no jangki brio support jaintia. Rogo na wang agani Additional Secretariat kendon ga Chief Minister Office, Cabinet Minister Office, Chief Secretary bat kawai senior official. Ni kwa ro stay ka joy. Namar sorkar ko ang kwa banjan sa upay ba. Sorkar ka la banjan support garo balik am la banjan support jaintia. Hagini ki benta bangina lang ka seng ni dawa banyo ka jawai kum ka Somar Capital. Sa kawai ka bentaro nga kwa ban kentu. Ikinong mi kamat jong ina po stay jaintia. Kamtam mi langut ki Cabinet Minister. Kan sedon ka autumn session ka banuan ka bansa sedang siya nga pratrik ikwa bakin ikren ni gimat amar kini gimat idon kambah ban ikren laki don kata responsibility na menta gibriu na sa tay gatany sagaway ka bantang ikwa ban ay kublero yaw MP Raja Sabha Wan Beroy Karluki la support yang ingyo ilong bag social media ngi ay kublero yaw MLA ka juway la support yang giman ziongi te Igapat kenang ya Chief Minister Badan Borom seperkat liang na setay ya setay ro support jeng tiap. Te ketay gede kamat kenang kong bangi keren bat governor mentakas ni. Kamat kabar ngi mai keren menta bat governor gede ga ILP. Nitip bah ga kat kandai turik di sumber arjar kandai. Sorkar mikhalia kala pas ga resolution. Ban penyo ILP hapok ga state. Ndai hado mentang itip ba ILP kadang ne bai hapok central approval. Dang don bai hapok Delhi. Ipai gi state gi neighboring state ngila bangga Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur kilayo ILP. Eg baji hapok Assam menta kadon ga eviction drive. Habagi ne ki Barjalla ki Bari ngila mangi immigrants. Ila don hado life sau pe jarngut illegal immigrants. Ngiting sar ba menta kin rungno segani garibe ijongi. Ngin sa syak terlep kum gi minority sang ni. ILP kan dai ko way ngi ikhtiar bangila ban identify gini gibriu. Ting kita ngila syoto ngila ikren bat governor bangi don kam ILP ba hadu menta. Skoway ga bentang ikren yo bat governor menta ka sngi ga dai ka IOA Instrument of Accession. Kabalay soy na do u bayo like loy keri India padang sorkar India bat ki arposan teng ngut kisim na po rikasi. Kamdon ka jingtho ka ba sai dan ni kamdon ka proof hadu kanu ki nong jaintia ya don lang hakataga IOA ndrai ki don mulum la jing ba it extend up to Jaintia Hills kadon ki jing ba kala ki don kila ban don katto aning na po jaintia ba don lang hakataga instrument of accession tingi kan maru ba yak instrument of accession la saya kat nyaw turik August kat ndai spa sau pra te ka ega bangi ko yakran halor gani ni tu ba instrument of accession ka ai ka ni ga bor yiga rila jong ni ban yadai kande usiap riti sanchar hagan ni ribe e jongi ringi pa support Nagaland menta Nagaland ila de revisit ya gani ga ayo menta la yo ya article 371A keju ngi do waru ga rile be e jongi namar mentang yo influx yo ig popon bangila sa lai ban ila do hok sisa wat ga yo kam yo jam wat ki popon ki benta kini ki mat ngila keren ha jingi dai menta jingi kendo jongi bat u governor sport committee halor ba ya dai bat kini ki benta sekawero kun sekeren bat ke sorkar bat seduk saya te support Delhi ro ban penyo leni ban pensiau ye gejing dawa jong keseng menta keseng boleh sebut Hey up ruko shwaba finchet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapen don kam up shwa namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo da ka bashet da ka ne ka umpnyang kan thau bonjat ki jingpang Henry Pim day pat bante nala ne bantang pendono Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko ka kot ka kya pat kamaryang rukan ktasyo